نبي آدم كتاد الكفاء عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا نبي آدم كتاد الكفاء عليه السلام. آدم أبا إلما ربيتي harka isaatiin isa uume, maleekaa isaaf sujuuchise, maqallee wantoota isaa barsiise, jaartii isaaf uume. Isaanis lammeenuu jannata keessa qubsiise. Jireenyis jiraachisee mukattii takka akka itti hin dhihaanne, akka hin nyaanne isaan dhoowwe Rabbi subhaanallah. Garuu shayxaanni isaan wasaawasee itti kakaase. Mukattii sanirraa nyaatanii eegas Rabbiin isaan lammeenuu gara lafatti isaan gadi buuse. Tooftaa isaan keessatti jiraachuu isaaniif mijeessee akka Rabbuma qofa gabbaranii isaan ajaje. Namallee akka kanumaan barsiisanii itti yaamaman isaaniif ajaje. Bakka bu'aa bulchaa dachiitti isa taasise. Inni Aadam ergamaa Rabbii kan gara ijoollee isaatti ergamedha. Inni hangafa nabiyyootaati yoo ta'u, Nabi Aadam seenaa Nabi Ismaa'il waliin ilaalla. Ismaa'il ilma Ibraahim alayhi salaam kan hangafaati. Haati isaa Hajaraa jedhamti. Nabi Ibraahim ajaja Rabbiitiin Hajaraa fi ilma isaa Ismaa'iliin fuudhee deemanii bakka Makkaa tahee geessan. Fakkee Makkaa jedhamtu qubatan Makka keessa. Achiin keessa kaayee bishaanii fi timirri diqqaa tokko dhiise fi haati Ismaa'il siinqiin duraa dhumannaan kaatee bishaan barbaacha asii fi achi deemte. Hanga Rabbiin madda bishaan Zamzamaa isii qajeelchee harkaan haatee bishaan baafte. San booda naggaadeen karaa san yaatu bira qubatte. Heddummaatanii ganda tahanii jiru. Itti fufanii eegasii ajajaan Rabbii akka beeytii kibbaa jaaru Nabi Ibraahimitti dhufe. Nabi Ibraahim ni ijaare. Ismaa'il dhagaa isaaf kenne. Akkasitti ijaaranii xumurame. Eegasii ajajaan Rabbii ilma isaa Ismaa'iliin akka gorra'u Nabi Ibraahimitti ajajaan Rabbii dhufe. Duuba kana ilma isaarraa fidee mari'achiisee ilma isaas yoo abbaa waan ajajamte dalagi yoo Rabbiin fedhe obsitootarraa tahuudha nagartaa jedheen. Garuu yeroo abbaan isaa Ismaa'iliin gorra'uuf qophaahee Rabbiin beellada guddaa gadi buuse. Mata bita Ismaa'il godhe. Mucaan nagaha bahe. Beelladichi gorra'ame. Ismaa'il nama farda gulufsiisuun beekamu. Nama obsa qabaachuun beekamedha. Dura nama Arabii haasawaa isa jechutu himama. Beellama guutuun beekamaadha. Maatii isaa salaataa fi zakatti ajajuu ture. Tokkummaa fi ibidda Rabbiitti irratti ummata yaamaa ture. Alayhi salaam. Nagaa rahmanni Rabbi siraa jiraatu. يكرمون أفكار أهلا يا رمضان يا شهر